turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira sincera.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abagize umuryango w'umunyarwanda Erikson Kabera wishwe arashwe na polisi muri Canada barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse. Icyo dushaka kuruta ibindi byose ni ukuri ku byabaye, kandi ni ukuri kugira ngo tumenye cyishe mukuru wanjye ndashaka kumenya ukuri. Yves Ikobe murumuna wa nyakwigendera Kabera mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu hakomeje kuvugwa ibura ry'amazi. Muje nahigiye hano habi nagiye mu cibitoki hepfo nkamira hama canja kumutakura cyane yasanga uvuze iragenda nko nkumvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri biti kwereka yaronde. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Bujumbura babuze amazi. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abagera kuri 70% baguye mu ntambara yo mu ntara ya Gaza ari abagore n'abana. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Ruhere ku makuru wavuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankusi. Igihugu cya Senegal gihanganye n'imyuzure mu gihe hitegurwa amatora y'abagize inteko ishinga amategeko muri uku kwezi kwa 11. Ibice byinshi by'ubutaka buhingwa byarengewe n'amazi mu turere two mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'iki gihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika. Ibi byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage basanzwe batunzwe ahanini n'ibikomoka ku buhinzi. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko mu cyumweru gishize perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yasuye uduce tumwe na tumwe twibasiwe n'imyuzure, aho leta yagennye miliyoni 13 z'amadolari yo korohereza abahuye n'ingorane. Abasesengura ibintu bavuga ko guverinoma ya Senegal igomba gukemura ibibazo by'imari ya leta, ibyo minisitiri w'intebe Ousmane Sonko yita ibibazo by'ingutu. Aha harimo gukemura ibibazo by'ubushomeri bukabije n'umubare munini w'urubyiruko rushyira ubuzima bwarwo mu kaga mu rugendo rwerekeza ku mugabane w'Uburayi, aho ruhura n'ibibazo by'insobe rujya gushakisha imibereho yabirushijeho kuba myiza. Ayashi Zamel wabaye kandida perezida muri Tunisia yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 8. Zamel, umwe mu bakandida babiri gusa bemerewe guhangana na perezida Kais Saied mu kwezi gushize, yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9, umunsi nyirizina abayobozi bemerejeho kandidatire ye mu itora. Umunyamategeko Abdesattar Messaoudi umwunganira mu rukiko rw'Imaruba hafi y'umurwa mukuru wa Tunisia Tunis yatangaje ko urukiko rwongereye imyaka 2 n'amezi 8 ku gihano cye nyuma yo kumuhamya icyaha cyo guhindura impapuro z'abamushyigikiye kugira ngo abashe kwiyamamaza. Messaoudi yavuze ko Zamel w'imyaka 47 y'amavuko yakatiwe igifungo cy'imyaka 35. Yongeyeho ko uyu wahoze ari umukandida akurikiranwa mu manza 37 zitandukanye. Uyu munyamategeko avuga ko buri cyemezo kivuga ko urupapuro rushyigikira Zamel nk'umukandida rwahinduwe ari impamvu yo gutangiza urubanza rushya. Nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe amatora muri Tunisia AICA, Zamel wahoze ari umudepite, umunyemari, akaba n'umuyobozi w'ishyaka, yabonye amajwi agera kuri 7% mu itora rya perezida mu 2019, mu gihe Saied yatsindiye ku majwi arenga 90%. Kuva amaze gutorwa, perezida Saied yikubiye ubutegetsi, asesa inteko ishinga amategeko, anavugurura itegeko nshinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu birwa bya Maurice barasa naberekeje ku ntsinzi mu matora y'abadepite nyuma y'uko minisitiri w'intebe Pravind Jugnauth kuri wa mbere yemeye ko yatsinzwe. Amajwi yavuye mu matora ntiyari yatangazwa ku mugaragaro. Cyakora ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bitangaza ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Navin Ramgoolam yasaga n'uwiteguye gusimbura minisitiri w'intebe ku nshuro ya 3. Minisitiri w'intebe Pravind Jugnauth yavuze ko urugaga rwe ROPEP ruyobowe n'ishyaka rye Militant Socialist Movement MSM mu magambo ahinnye rwaganaga ku gutsindwa gukomeye mu matora y'ejo ku cyumweru yabaye muri iki kirwa giherereye mu nyanja y'Ubuhinde. Ibikorwa byo kwiyamamaza byatwikiriwe n'igihu cy'urukozasoni rw'ifatwa ry'amajwi, ubwo amajwi y'abanyepolitiki, ay'abadiplomate ndetse n'ay'abanyamakuru yari yafashwe na telefone mu ibanga yanyereraga agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru ufite ubwenegihugu bwa Swede ukomoka muri Eritrea wamaze imyaka irenga 23 afunze atabonanye kuri wa mbere yagenewe igihembo cy'uburenganzira bwa muntu cya Swede. David Isaac yari mu itsinda ry'abantu bagera muri 20 barimo ba minisitiri muri guverinoma, abadepite ndetse n'abanyamakuru bigenga bafashwe ikivunge mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2001. Isaac yahawe igihembo cya Eldelstam
kubera uruhare runini yagize n'ubutwari budasanzwe mu guharanira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, imyizerere ya muntu no kurengera uburenganzira bwa muntu nk'uko fondasiyo Edelstam yabivuze. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ufata Isaac nk'imfungwa y'umutimanama, kandi umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières uvuga ko we na bagenzi be bafatiwe igihe kimwe ari bo banyamakuru bafunzwe igihe kirekire ku isi. Impuguke z'umuryango w'abibumbye wita ku burenganzira bwa muntu zasabye ubuyobozi bwa Eritrea guhita bumurekura. Eritrea nta makuru yamutanzeho, kandi hari ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima, yaba afite imyaka 60. Ku itariki ya 19 kwezi kwa 11 umukobwa wa Isaac witwa Bethlehem azamwakirira igihembo Stockholm. Urakoze Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru mushobora kumva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abagize umuryango w'umunyarwanda Erikson Kabera wishwe arashwe na polisi muri Canada barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse. Yiciwe iwe mu mujyi wa Hamilton uri mu ntara ya Ontario. Mugenzi wacu Tim Harris ishimwe yavuganye na Yves Kobe muri umuntu wa nyakwigendera Erikson. Mu by'ukuri hari byinshi tutazi bijyanye n'urupfu rwe n'icyatumye apfa, ariko kwa muganga niho twabashije kugera tuvugana na dogiteri atubwira ko yitabye Imana, kandi akaba yitabye Imana bigaragara ko yarashwe. Ibyo twabimenye ari mu ijoro ryo kwa gatandatu nijoro nubwo twabimenye. Mu by'ukuri naho ngaho bihagaze, yari umuntu w'imfura cyane muri community aha ngaha. Ntago ari urupfu twatekereza ko yashoboraga kuba rwamubaho habe na gatoya. Mu by'ukuri ni ibyo tuzi muri aka kanya. Uvuze ko amakuru y'urupfu rwe mwayamenye kwa muganga mubibwiwe n'umuganga, ndetse wongeraho ko yarashwe nande, byagenze gute? Ntago turamenya exactement uko yarashwe, ariko icyo polisi tubwira muri aka kanya kuna information nkeya cyane bari kutugezaho, batubwira ko yarasiwe iwe mu rugo. Uwamurashe ntago turamenya uwo ari we, ariko polisi yari hari araswa. Nta zindi information twe twabona cyane kuri polisi, ntago iri kuduhereza amakuru ahagije. Nayo tubona rimwe na rimwe tuyabona mu ma article asohoka ku ma media atandukanye batabanje kutubwira. So nta uburyo amakuru ari kutugeraho natwe ni kimwe nuko namwe mushobora kuba mwabimenye. Mu by'ukuri muri aka kanya nta bindi narenzaho kubijyanye n'urupfu. Mu itangazo rya mbere rya polisi nayo yari yavuze ko yari afite imbunda, basa nkaho bahanganye. Yves, nibyo koko mukuru wawe yari atunze imbunda? No, uko mbizi nta mbunda yigeze atunga mu buzima bwe. Kandi nimba mwarebye neza article ya 2 ivuga ko, kandi nawe yasohowe na polisi, ivuga ko nta mbunda we yari afite. So article ya 2 ivuga ko yari afite imbunda, ubwa 2 akavuga ko nta mbunda yari afite, kandi ko nta mbunda yigeze arasa. Mu by'ukuri rero nta kuba ari umuntu wagira imbunda, uwo ntago ari Erikson. Nta mbunda yigeze atunga kuko tubizi mu buzima bwose. Wowe uri muri umuna we, watubwira gato cyane uko yarabanye n'abandi bantu mu muryango mugari w'abanyarwanda n'abandi muri rusange? Erikson yari umuntu ubana n'abantu bose, inshuti, yari afite inshuti nyinshi hano muri Hamilton no muri Toronto, cyane cyane muri Canada afite inshuti nyinshi cyane. Ni umuntu waparticipaga muri activity nyinshi z'abanyarwanda zabaye. Yari vice president wa communauté ya Toronto, yamaze vice president imyaka 4 muri Hamilton. Yari umu advisor muri communauté y'abanyarwanda. Rero ibyo byonyine ibyo bibiri bigaragaza imibereho myiza afitanye n'abantu. Yari afite abana 3 n'umugore. Ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu
witabiraga ikintu cyose cyabaye, yaba ari ubukwe, yaba ari urupfu, yaba ari gufasha ku bintu bitandukanye. Hari ibintu byinshi cyane Erikson yakoraga kandi akabikora atikorera ahubwo akorera rubanda. Biratubabaje cyane kuko ni urupfu rutoroshye kwakira ko nubwo ntabwo turabyemera ko ari ibintu byabaye. Birumvikana. None niba polisi yari yabanje kuvuga ko yari afite imbunda mbere yo kumurasa ndetse hakabanza kuba igisa nko guhangana, mwe nk'umuryango murumva hagiye gukurikira heke? Muri aka kanya dufite avoka twatangiye kuganira nawe ugiye kuturepresenta, niwe uzakomeza case akaba yamenya information nyinshi kurushaho, ariko icyo dushaka kuruta ibindi byose ni ukuri ku byabaye, kandi ni ukuri kugira ngo tumenye cyishe mukuru wanjye. Ndashaka kumenya ukuri. Yves Ikobe, murumuna wa Erikson Kabera wamaze kuva mu buzima arashwe, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika, kandi mukomere. Murakoze cyane. Abazi nyakwigendera Erikson Kabera baravuga ko asize icyuho mu muryango w'Abanyarwanda. Gilbert Ngabo ni inshuti ye, aravuga ko abuze umuvandimwe. Twamenyanye 2009 arinje kwiga hano, nsanga Kabera we yari amaze imyaka 3-4 amaze kumenyera muri kominote. Ni umuntu twajyaga kunganya imyaka kuko afite 43, njye nari mfite 40. Amfata nk'umuvandimwe we, anshyira ku kwaha kwe, anyereka uko igihugu gikora, akantembereza. Ndibuka imwe muri memoire mfite za mbere nuko niwe muntu wari ufite imodoka mu bantu twari tuzi hafi ahangaha. Ndibuka ko nta na rimwe wakeneraga kugira aho ujya kwideplasa ngo abe yakubwira ngo nta mwanya afite, yahitaga gutwara akakugeza aho ushaka kujya. Urabona bino bihugu ntabwo tuba tubizi iyo tukiri bashya, akakwereka aho ibintu bikorerwa, akagufasha gusobanukirwa, niba hari serivisi ukeneye akakwereka aho uzikura. Nicyo kintu cya mbere mwibukiraho, kabone niyo waba utaramenya n'icyo umubaza bakakubwira atangane ugomba kujya. Niyo imaje y'imwibukaho bwa mbere nkiri muto yagera muri iki gihugu. Icyo wasize kingana iki mu muryango nyarwanda aho ngaho? Ni kinini cyane, ntabwo wabona nuko ugisobanura, kuko nari nkubwiye ko yari afite ikintu kimwe cyo kwitanga mu muryango nyarwanda twakoreranaga hano, ariko byari binarenze kuko yari ameze nk'aho we mu mutima wakirirwa ntabwo u Rwanda rwigeze rumuvamo, kabone nubwo yaba yaraje muri iki gihugu. Ahantu hose havugaga ngo hari umunsi wahuje Abanyarwanda, urabona tugira iminsi y'icyunamo, tukagira byo kwibohora, rimwe twashije munsi za Rwanda Day. Erikson ni umuntu wabaga buri gihe ari imbere, ari ku ruhembe rw'umuheto, arwanirira inyungu zose z'Abanyarwanda kuva hasi kugera hejuru. Uwagize ubukwe we yitabazaga kugira ngo amubere MC, uwagize ibyago niwe yahamagaraga ati ngwino nyereke uko twabigenza, ku buryo kuba tumubuze n'ejo twari twicaye turi mu kirere gutangira ikintu tukatekereza ibyo gukora, umuntu wese agahita avuga ati ubundi ibi twajyaga tubitekereza, ubundi niwe wabaga ari kubidukorera, none natwe tugiye mu mwanya wo kubikora. Twebwe nka kominote rwose turababaye, adusigiye igikomere gikomeye, size abana batoya, size ibintu bizatwara igihe kirekire kugira ngo tube twakongera kwiyegeranya. Ubutumwa ku muryango? Mukomera, umuryango turi hafi, kominote y'Abanyarwanda nubwo turi bakeya ariko turafashanya, turegeranye, tugomba guhuza imbaraga kugira ngo icyuho asize tugerageze kukiziba, nubwo bidashoboka mu by'ukuri, ariko tuhababere. Bariya abana bakeneye gukomeza gukura, bakeneye kureba imbere, bakeneye no gukomeza kumenya u Rwanda. Erikson nicyo kintu rwose cyamurangaga mu buzima bwe bwose, no gukomeza umuryango, tukawihanganisha, tukomeza kominote yose y'Abanyarwanda hano, kandi tukareba uko twakomeza gutera imbere. Gilbert Ngabo avugana na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu barenga 28,000,000 bugarijwe n'ingaruka z'intambara z'urudaca. Inkuru irambuye Jimishu kandi bakomera. Iyi mibare yatanzwe na Jean Patrick Bacigenda, wari uhagarariye guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru mu gihe hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo gukemura no kurwanya amakimbirane mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya Ruguru. Uyu yumvikanishije ko amakimbirane agenda yiyongera ku rwego rwo hejuru muri iyi minsi. Kuri we uyu niwo mwanya wo kwigisha urubyiruko n'abandi baturage basanzwe uburyo bwo gukemuramo amakimbirane. Kuri inshuro buri wese agomba kugira ikibazo cy'amakimbirane nk'ikibazo cye, agomba gukemura kandi abishizeho umwete. Mu burasirazuba bw'igihugu cyacu abarenga 28,000,000 b'abaturage bose bakozweho n'ibibazo by'amakimbirane. Ibyo biterwa n'uko muri aka gace habarizwamo imitwe y'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro, kandi ugasanga
yigenga yose igamije kurwanya ubutegetsi buriho. Ibyo rero bigatuma habaho ibibazo by'amakimbirane bikomeye cyane. Iyo hariho ibiganiro nk'ibi tuma tubona umwanya wo guhura n'urubyiruko tukarwigisha, nabo bikabongerera imbaraga mu rwego rwo kurwanya amakimbirane. Ni ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko n'abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu asanzwe akorera mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Aba bagaragaje ko amakimbirane n'intambara z'urudaca bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage, cyane ku rubyiruko. Espoir Ngarukiye ni umwe mu bari babyitabiriye. Kuri we ibiganiro ku mpande zirebwa n'iki kibazo bishobora gufasha ubuyobozi guhoshya amakimbirane. Kuri iyi nshuro ibiganiro ni ngombwa ku mpande zose zifitanye amakimbirane. Ibi ntekereza ko bishobora kuba umuti urambye ku kibazo cy'amakimbirane, kubera ko akenshi dushakira ibisubizo aho bitari, kandi ibisubizo bigomba kuboneka muri twebwe abaturage. Ibiganiro hagati y'abafitanye amakimbirane mbona ko byihuta cyane kurusha inzira zose zishobora gutangizwa n'ubuyobozi cyangwa ibindi. Leta igomba gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo abafitanye amakimbirane baganire. Nitubikora gutyo ntawe uzadutandukanya turutse mu bihugu byo hanze. Ku rundi ruhande, Bwana Vincent Tegera, umuyobozi w'urubyiruko rwa Communauté y'Abatutsi mu ntara Kivu ya ruguru, avuga ko rimwe na rimwe abayobozi bagira uruhare rukomeye cyane mu izamuka ry'amakimbirane mu baturage. Aragira ati, uko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye basimburanwa, nta muyobozi n'umwe wabashije guhuza abaturage ngo akore umuturage umwe uhuriye mu gihugu kimwe nk'uko bimeze, ufite n'inyungu zimwe, ufite n'intumbero imwe. Ibyo byaje kunanirana, bivuze ko ntiturabona umuyobozi wa nyayo uhagarara ku zina ry'igihugu cyacu ngo abashe guhuza abaturage bacu tubeho mu mahoro. Kuko urebye ivangura riracyari mu bantu, amacakubiri aracyari mu bantu. Guverinoma sinzi ko hari icyo yabasha kubikora kuko iba igifite, kuko iba yaragikoze hakiri kare. Jean Claude Matabaro we abona ko kugira ngo amakimbirane acike burundu mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage bagomba kubaho mu bumwe no kwirinda kwiyunga n'imitwe yitwaje intwaro. Ubundi kugira amakimbirane ashire ni ukubera buri muntu yakwimenya, akamenya ko Imana yamuremye kandi akamenya ko n'uruhande rwe nawe yaremwe n'Imana. Noneho atabizanyemo ibyo kurwana, atabizanyemo byo kumena amaraso, ariko akamenya ko kino kintu taco cyo mfite, ariko kuva no muvandimwe nambona uruhande rwanje agifite, reka nkimusabe mu mahoro, atari byo kumanza wamufatira intwaro ukamena amaraso y'abanyagihugu. Muri uwo muhango kandi abayobozi basabwe gukora iyo bwabaga mu gushakisha umuti urambye ku bibazo by'intambara, kuko arizo zitera izamuka ry'amakimbirane mu karere no kwiyongera k'umubare w'abasore binjira mu mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano. Niko Ntasugi Simba Baudouin, uhagarariye ishyirahamwe ry'urubyiruko Dynamique des Jeunes Leaders pour le Développement, abibona. Amakimbirane yabaye menshi hejuru y'intambara. Urabona intambara zatangiye 93 zirazamuka, n'uyu munsi turacyari mu zo ntambara. Abana bavutse bavukira mu ntambara, bakura mu ntambara, n'uyu munsi bagire mu ntambara. Wakagombye gusaba ko leta yacu ya Kongo yagakemuye ibibazo by'intambara kugira ngo abaturage bongere babane mu mahoro. Ibyo bintu byabasha kugabanya amakimbirane. Uretse kuba intambara ziri mu bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu muri raporo zitandukanye yagaragaje uburyo kuba hagaragara ubwinshi bw'amoko mu gihugu nabyo ubwabyo bitera ubwiyongere bw'amakimbirane. Mu minsi ishize kandi ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo MONUSCO bwakoresheje amahugurwa n'amasomo atandukanye muri teritwari zose zo mu burasirazuba bw'igihugu, yaragamije guhamagarira abaturage kubana mu mutekano bakagendera kure impamvu zose zabatera kubibanamwo amacakubiri. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu, hakomeje kuvugwa ibura ry'amazi. Mu makaritiye amwe usanga abahatuye birirwa bazenguruka bashaka aho babona amazi. Iryo bura ry'amazi rituma bakoresha ay'uruzi Nyabagere kandi adasukuye. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye. Turicara hari abantu benshi, turicara tugasaba.
bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Duhuriye muri quartier Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga 10 twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye kwibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afise amabido 2 mu minwe agiye kurondera amazi. Nayo uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido 7 kwikinga. Duhuriye kwibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene. Bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara. Simba muri katiye Cibitoke mugombuye kuva amazi ku mutakura. Turahurira n'abantu benshi akabimishwano nk'umujina yahigiye hano habiri. Nagiye mu Cibitoke hepfo nkamirako hama canja kumutakura cyane yasanga imvu ziragenda nko mvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri biti kwereka yaronde. Bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri quartier Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi. Ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo irimwe umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye. Amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo. Ukwezi amezi 2 ata amazi tubona. Amezi 3 arahera tutarosa amazi. Koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene. Uyu mufasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi. Hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye. No kuri ikibazo c'amazi ni hatari. Nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima ukabura n'amazi woga aya nayadashe mu mugazo niyo nayadashe ntubu kimesa ntubu coga kugira bagushikane ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2.5. Aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose. Uyu mugabo afise imyaka irenga 40 wo muri quartier Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere. Kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga. Murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba. Deje wa Regideso abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara ca Bujumbura mu kubura amazi. Kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu koresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi. Muri zone Muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo. Hari ibyankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira. Hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze ntitworonka amazi bidademire dukoresha muri toilette zo munzu. Urashobora kumara 2 semaines utoga mwijoro naho ugaca uga passport. Bidaye amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5,000 canke bitabine uca wibaza. Nukuri tusaba ko bodufasha ku kintu c'amazi nukuri biraturiye. Kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mw'ishamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona. Dr Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane. Ahari hagenewe gukora ipompo 6 ubu hakora 3 gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari musi y'inusu yayo zitanga. Nahavuga ko ivyuma byo gufasha gusubiriza ivyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Kuvuga ngo abene gihugu bo kwizera ko kibazo c'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe ico ni kibazo bigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo c'amazi gitorege inyishu burundu ahi Bujumbura. Nuko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abene gihugu nuko tuko turakoresha ka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje hazoba karusho mugabo burundu ngo ndababwire ngo n'umwaka uyu ngo nameza ya oya no wandiko ndabesha.
mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Uwizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartier menshi cyane, twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier. Kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi, Gaspard Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye. Abantu baragwirirana n'ivyo, mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu. Hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanganguvu. Ca kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze, naho hoba ari kungurane bo bikora. Amakenga ni menshi ku banyagisagara ca Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo co kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iriko irarandagata. Nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye. Urakoze Thierry Venda yishimiye nawe babwiraga mu ngingo nkuru ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu riratangaza ko hafi 70% ry'abamaze guhitanwa n'intambara muri Gaza ari abagore n'abana. Muri raporo iryo shami ryasohoye ku wa gatanu cy'umwaka gishize ryamaganye icyo ryise ihonyorwa nkana ry'amahame remezo y'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Temistokle Mutijima. Iyi mibare ya Loni yerekeye amezi 7 ya mbere y'intambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamasi mu muhora wa Gaza, intambara imaze umwaka urengaho ukwezi. Umubare w'abantu bishwe basaga 8,000 muri aya mezi 7 niwo wagenzuwe n'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uwo mubare ni mutoya cyane ku 43,000 bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri Palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose 13 imaze. Ariko uko Loni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na Palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara. Mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji 32, iri shami rya Loni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi. Aya arimo iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza. Bwana Volker Turk, umukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye. Kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa. Isiraheli ntiyahise igira icyo isubiza ku myanzuro y'iyi raporo. Igisirikare cya Isiraheli cyatangiye ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya 7 y'ukwa 10 mu 2023 byagabwe n'abarwanyi ba Hamasi bigahitana abantu 1,200 mu majyepfo ya Isiraheli. Aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga 250. Icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri Gaza, kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa Hamasi. Ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili. Ku ruhande rwawo, umutwe wa Hamasi wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira. Raporo yerekana ko abagenzuzi ba Loni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse, naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka 97 y'amavuko. Bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na 44% by'abishwe, aho bari bafite kuva ku myaka 5 kugeza ku 9 aribo benshi, bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka 10 na 14, nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka 4. Uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili. Raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya 88% abantu bagera kuri 5 cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe. Ibyo Loni ikavuga ko byerekana ko igisirikare cya Isiraheli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane. Gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyapalestina. Urakoze Temistokle Mutijima. Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi.